emphakathini wethu kukhona ingcebo kaNkulunkulu ngokwehlukahlukana komsebenzi. Kukhona ke bantwana bakaNkulunkulu bonke. Amen. Bekungeke kube kuhle kini yini ukuthi nihlanganise nonke. Nginibingelele nonke ngegama la Jesu. Amen. Abazi amen labangivako. Siyabonga kakhulu. Angikaphozomeli. Pastor Simelane nguye lolo nginiketa lethuba ukuthi ngibe khona lapha phambi kwabantwana bakaNkulunkulu kwafushanyana. Ngitaba mfusha kakhulu ngoba vele ngumfusha ekhulumeni. Manje ngakakhulumi kule 1 hour and 15 minutes. Hlabele kancane nje. Ngeke ukuga kwami ngihlabela ngodwa. Ukuthi umuntu lengiguge naye la kimi nonke. Sanibonani. Sanibona. Bayeva labantu labasekufikela omunye umuntu ngabakhaya. Hallelujah. Hallelujah. Yami singaphansi kwekazi zono zami singaphansi kwekazi singaphansi kwekazi kwekazi zono zami singaphansi kwekazi singaphansi kwekazi ay haybo ay sanibonani bo ebakhona abantu la esiyabonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi namsengifungile la kusuka lapha eSouth Africa. Kafushanyane angehlukanisele iBhayibheli kathathu. Bese ngiyabuka nje ukuthi libandla liphi emhlabeni namuhla. Ngoba ngokubuka kwemehlo ami kunetinto lelethi hamba tisala endleleni. 1985 ngifika la kuleli bandla. Leli bandla belinethando lelimangalisako. Laba bangabe bafike esikhathesi bangangivumela. Ihambe alika lento yaphela. Sanibona nonke. Leli bandla lalihlanganyela. Emalanga onke uma ngifika ihambe lento yaphela. Sanibonani bantwana benkosi. Bongeke uqale ebandleni uma ngifika. Uthi sitawutela abantu abanebufakazi basukuma bonke. Manje lento seyihambe yaphela. Ekugcineni sitawusala singaphathanga lutho. Manje mntaka baba mina bengicela ukuthi namhla akube yibilona lo abuke ukuthi yini nemlahlekele. Kahle uma sikhamuka le lolo bokuphethe kulahleke njani. Ungeke yini ukudophe na. Ukuze ngonke isikhathi sami sawufundela incwadi lapha kuLevi chapter 26 sifundela verse number 46
sifunda iBhayibheli la uNkulunkulu manje la ebandleni la uNkulunkulu. Nethi sifunda le verse lolo kunika indakuqoqa nje funda leli 1. Leli lenkhuluma ngalo libandla la Church of God. Libandla la uNkulunkulu leli. So manje uma khona lo uDudane mhlamba ngasunzela lo bese khona into ngafunza. Incwadi yaLevi chapter 26 verse number 46. Yes. Lezo zizimiso nezahlulelo nemithetho akwenzayo uJehova phakathi kwakhe nabantwana bakwa-Israyeli entabeni yaseSiyoni ngesandla sikaMose. Yeah, manje uNkulunkulu uma leli bandla alikhipha eGibhithe. Along the way uhamba endleleni. Utshela Moses thatha ematshe ukhuphuke nawo. Moses uyakhuphuka nalamatshe uyawubata le kuNkulunkulu uyobhala uNkulunkulu. Uma sekuphele 40 days uthi uNkulunkulu kuMoses ehla manje labantu bakho sebahlubukile masinyane. Manje uthi kuMoses ngivumele ngibabhubhise bonke manje. Wena ngiyakwenda ube size lesikhulu. Moses azange ayivumela lento. Uthi manje baseGibhithe batawuthini uNkulunkulu bathathi wehlulekile kuba ngenisa ezweni lesithembiso. Uthi Moses kuphenduka ebubini bakho. Basangiva abazalwane. Mala nikhona? Angifuni ukulungisele bathi kuseSukumakari la khona ngihamba ngofika lapha. Ngithola umfundisi ashumayela abantu balele bonke. Hayi ngabona ngathi mina ngathi ngiyafika ngahlala ngeva buthongwanyana nami ngahamba seseBhayibheli lami ngaphuma ngathi ngangimi ngangiyabashiya so. Bathe uMoses ushumayela God. Uthi phenduka kulobubi. BaseGibhithe bangathini? Bathathu wehlulekile kuba ngenisa evele lesithembiso. Ingakho babulala endleleni. Sanibonani bazalwane? Lalela. Kule chapter 32 uma ungafunda lo verse number 14. uNkulunkulu azange ajike ayele waqonza ngqo wathi ngiyaphenduka. Abangiva bazalwane. Azange asabe noma eNkulunkulu ukuthi ngiyaguquka. Wathi ngiyaguquka. Alright, uthi ke uNkulunkulu Moses ke Moses ufuna kubona Moses ukuthi utawendekani. Uma Moses ahamba finyelela eduze nenkambo uva umsindo kuyakhithwa. Uthi Joshua hayi awusiyo umsindo ukunqoba kodwa umsindo nje. Bayeta uma sibafika eduze bathola limile ayakithe baIsrayeli athi nangu uNkulunkulu wethu. Lalela Moses wathukuthela wathatha leti phepha wahlasa phansi tafa leti phepha. Siyabona manje ushumayela uNkulunkulu ngala intukuthelo seyiyambamba. Sanibonani nonke. Sanibonani bantwana baNkulunkulu. Manje lelo kulibandla laNkulunkulu uma lisuka lapho ke God sowenta umthetho manje uyababhalela uma ungafunda kuDeuteronomy chapter 6 uyababhalela lemthetho. Uma sekababhalele uthi igcineni nibhale tisikeni etindlini konke lokho nubhale nugcine njengaNkulunkulu wenu. Lebandla ke God waliniketa i10%. Batawunikela ngale 10%. Kuthi tonke tindlo labathatithola bativune batati nikela uNkulunkulu ngale 10%. LabaIsrayeli bahamba nayo lento endleleni yabahlula.
sawufunda le phumeni kwale testament edzala uthi uNkulunkulu sebaletha inkomo leyidlopho noma leqhwalile sanibonani bantwana baNkulunkulu lalela ndokushela uNkulunkulu azange imihlale kahle lento yamphatha kabi ingakho asifundeni manje encwadini yaJeremiah chapter 32 sawufunda le verse 31 and 32 and 33 lama verse lamathathu kule chapter Jeremiah chapter 32 verse 31. 31 chapter 31 verse 31 32 33 Jeremiah chapter 31 verse 31. Bheka izinsuku ziyeza usho uJehova lapho ngiyakwenza isivumelwano esisha nendlu kaIsrayeli nendlu kaJuda kungenjengesivumelwano engasenza nawoyise mhla ngibabamba ngesandla kubakhipha ezweni laseGibhithe isivumelwano sami abasaphula noma ngangiyinkosi yabo kusho uJehova kepha yilesi esiyisivumelwano eniza kusenza nendlu kaIsrayeli emva kwalezo zinsuku usho uJehova ngiyakufaka umthetho wami ezibilini zabo ngiwulobe ezinhlizweni zabo ngibe uNkulunkulu wabo bona babe ngabantu bami. Sanibonani? Amen. Dengekhothi uyabona ukuthi lamaIsrayeli bahlulekile abazange bebe isivumelwaneni sakhe uthi ke lapha ngitawena sivumelwane lesisha ngoba noma ngiNkulunkulu abazange bahlale esivumelwaneni sami. Sanibonani bantwana baNkulunkulu? Lalela uthi ke manje ngitawufaka umthetho wami etinhlitweni zabo ngiba ubhale okusho ukuthi ilona lo muntu yebo utaba nomthetho waNkulunkulu ngaphakathi kwakhe ngeke basawufunza nje. Alright, utawufaka njani lo uNkulunkulu lomthetho etibilini tebani? Asifunze incwadi yaJoel chapter 2 sifunza lama verse amabili 28 no 29. Joel chapter 2 verse 28 and 29. That's right. Verse 28 uthi uyakuthi ngasemuva ngithulule umoya wami phezukwayo yonke inyama amadodana enu namadodakazi enu ayakuprofetha abadala benu baphuphe amaphupho izinsizwa zenu zibone imibono naphezu kwezinceku nezincekukazi ngalezo zinsuku ngiyakuthulula umoya wami. Manje uNkulunkulu bakithi ukambizela lesha manje kuthi letinceku taNkulunkulu tingenelwe ngumoya waNkulunkulu uyawuthululela umoya wami. Sanibonani makholwa kithi? Amen. Lalela labantu abasha abatawuprofeta lamakhehla la njengami lamadzala baphuphe emaphupho ibambe letinto majaha abona imibono lokulibandla qhubeka lamajaha bathi ya yabona la ukuze sithuthukise la sanibonani bantu bakithi ukuze sithuthukise asendeni so la akwente sembono leyo likhona abazalwane uthi tingebu katitami netingebu tami ngitawuthululela umoya wami lapho akusena rogo akuna bruko abangiva manje lo moya uthululelwa kuba wonke abantu nisekhona abazalwane. Haleluya. Ya kungenteki lokuthi so uthole ukuthi laba thina labaduna laba labasikathi sibathatha ungathi baphasanyana la ekholweni uma tiya kumoya lelo ilevel nikhona abantwana bakho angithi nje Joel
latinye kwathi awuprofeta nangaba labantu abatawuprofeta angithi bantwana bakhulu. Amen. Uma kufika lo moya siyadinga kubuka ukuthi sekukaliwe yini kuyaprofetwa na. Amen. Uma kungaprofetwa kunenkinga. Oh Jesus. Yeah. Alright. Ukuze sihlanganise kahle lenzaba yethu asibukeni incwadi yaMateyu ngifuna ukubhuqa ngibhuqe lento ngihlanganise. Asibukeni incwadi yaMateyu chapter 4. So funza khona verse number 17. Kusukela kuleso sikhathi uJesu waqala ukushumayela nokusho ukuthi phendukani ngokuba umbuso wezulu uma uva Jesu akhuluma so ungabuka Johani wafika wakhuluma so abangiva abazalwane labantu ababili laba boJohane na Jesu lapha kule ma chapter like 4 kusukela kuMateyu uJohane yes lalela la kule chapter yabo le bebatolungiselela abangiva abazalwane batolu uthi Jesu senguye naye ulingisa Johane uthi phendukani ngokuba umbuso wezulu sondele. Uma ungabuka incwadi yaMateyu chapter 6 uma manje uJesu athi thandazani ithi baba wethu sezulwini nisekhona ubakhumbuta uyihlo walaba usezulwini baba wethu sezulwini manigcwelisele ibito lakho igama lakho alibe ngcwele uyabona uthi umbuso wakho awufike emhlabeni njengoba ezulwini lendiwe likhona bakithi udinga labantu ngemva kaNkulunkulu uma sekufike lo moya ufika nalombuso uma manje ufunda incwadi yabaseGalatiya chapter 5 ufunda lo verse number 16 uthambani ngamoya nisekhona uma bathola bahamba ngaye laba yonke lento abayendako bayenda ngamoya sanibona kuhanjwa ngamoya. Hallelujah. Jesus. Ukuze lenza bamngambe na ngingayishiye emuva ngoba ngifuna ukuhamba nalenza bami ukuthi ngifuna ukuthi sase yindoda pastor one man sifake la kuJesu sibuye sifake ngale kumoya sikhona manje kwehlukanisa ukuthi lesikhathi akuJesu bekanjani lesikhathi akumoya bekanjani athathe chapter 22 incwadi yaLuka sawufunda khona lo verse number 30 33 na 34 lama verse amabili Luka 22 wathi kubo verse 35 mhlange nithuma ningenasikhwama nayika nasicathulo naswela utho na bathi lutho wayesethi kubo kepha manje onesikhwama kasithathe neyika futhi oswelayo kathengise ngengubo yakhe athenge inkemba ngokuba ngithi kini kumelwe kugcwaliseka kini lokho okulotshiweyo kokuthi wabalwa kanye nezelelesi ngokuba okuqondene nami sekuyaphelela base bethi Nkosi bheka nazi izinkemba ezimbili wathi kubo kwanele qhubeka sesi wayesephuma waya entabeni yeminqumo njengomkhuba wakhe alethi kakhulu itasifupha lenzaba yethu asikalele la ku 33 verse 33 wathi kuye
Yeah. Nkosi ngilungele ukuya nawe nasetilongweni Yeah. nasekufeni. Wayesethi ngiyakutshela Petro ukuthi iqhude alikukhala namhlanje ungakangiphiki kathathu ukuthi awungazi. Yeah. Le ndoda le ikhuluma kuJesu, maJesu yabona sekujudana. Ithi le ndoda no mine ngifuna kuyofa nawe nisekhona. La ufa khona ngiyafa, iyaphela inzaba. Uthi Jesu uyamphendula. Uthi lalela lithathi ngakhali iqhude utaba ungiphikile kathathu nisekhona bakithi. Petro wamphika. Asithini uSimoni ngala sisambala Petro ngale. Ya asimenteni magama lamabili. Ya Simon la bakithi uthi uma ufunza lamanye mahumusho athi noma bangakuphika laba mine ngitawufa nawe. Ngelalela nje uthena uma seyendeka lento yokuthi soyamphika Jesu obala. Jesu hlethi uyambuka babukana so uthi angimadi lo. Abangati bantwana bangiba bazalwane. Ya asibukeni yena lo Petro. Asimbukeni ku chapter 4 lencwadi yesef. Lenza bamka ibhuqa nje ngibhuqa. Yaba ngifuna ukubhuqa lenza ngivume bese ngiyayekela lapha lenza. Ya kule chapter 4 incwadi yesenzo. Zenzo chapter 4 verse number that's 408. Khona No 13 no 14. Khona uPetru egcwele umoya ongcwele wathi kubo. Yeah. Nina babusi bezizwe namalunga. Yeah. Nxa sibuzwa namuhla ngomsebenzi omuhle kumuntu ogulayo ukuthi yena usindiswe ngani. Yeah. Makwazeke kini nonke nasesizweni sonke sakwa-Israyeli ukuthi ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha elambethele esiphambanweni amvusa uNkulunkulu kwabafileyo ngaye umilo umuntu phambi kwenu esindile. Kubeka sithi mali imnandi lendaba ngathi uhamba lebomnandi. Yena uyitshe eladelelwa yinina bakhe eselaba inhloko yegumbi. Ayikho insindiso ngomunye ngokuba likho futhi nelinye igama phansi kwezulu elinikiwe ebantwini. Lalela ke uma kufika moya kule chapter 2 Petro ulapho kulesiqulu leso uyangena moya. Lala ndakutshela kule chapter 3 Petro noJohane bahamba baya phethempelini bathola lenye indoda lendoda beyihleti lapho ilinzele ukuphiwa bakhamuka lamadoda uma bafika kule ndoda iyababuka ibathi hayi namhla la ngitawuthola lutho uthi Petro sibuke iyababheka le ndoda uthi ngithi imali sanibona nonke kodwa ngiyawunika lele nginako ngeligama la Jesu sukuma. Abangiva abazalwane stand up muthi ana vote stand up lisasekhona abazalwane sukuma yahlakukela le ndoda yasukuma. IBhayibheli siyaguma yawungena nabo ethempelini kwavuka umsindo abangiva abazalwane. Ngikhuluma mina umehluko wenzaba yamoya. Petro la uyawasaba lamaJuda la sawufika umoya uthi nine maJuda nine lisekhona kufike moya. Sanibonani bakithi lalela mina ngithi ufuna ubuke uthi uhamba ngani basekhona abazalwane. Le ndoda uma kufika moya
ayizange wasaba labaJuda lawo. Ithi lo Jesu lenambamba lembethela. Nguye losukumisele ndoda alisekhona. Namagama latonzile siselapho ngingakadluli. Uma manje nathi njenge church namhla sesinawo lamandla siyabasukumisa. Abangizwa abazalwane. Ya bakhona abantu bafuna uyabazi usukume emunye umuntu kutabatabele ndzawo. Hayi kunjalo. Hallelujah. Ya uma ubuka incwadi yamakho lapho ngifika ngigamwe emhlodo ngiwe hlala phansi ngisehlala uthi Jesu letibonakaliso leti titabalandzela nalabakholwako. Amen. Nisekhona bazalwane. Amen. Hayi lalela titabalandzela uthi batabanato uthi njalo Jesu uthi batabanaleti bonakaliso. Sanibonani bakithi. Amen. Ya mina ngiyindoda lenesikhwele kakhulu. Mangifika lapho siyavuka lesikhwele singibude ukuthi uthini la. Nesikhwele kakhulu. Angifani nemadoshanyana wonke. Sanibonani bakithi. Amen. Hayibo. Lalela lamaJuda abababa boPetro kathi basukumisa le ndoda bamba bafake ejele benta iqoqo ngaba bakhuluma ngayo bakhuluma nabo egcineni bathi labantu laba siyabathi ukuthi abakafunzi hambe uyofunza nawo abakafunzi kodwa siyabathi bebalonzela uJesu lamandla labanawo manje. Hi. Amen. Sanibonani baba kithi. Sanibonani sisebenza taNkulunkulu. Sanibonani bafowethu. Ya letinye into ufuna singafunda bese sifika siyema ukuthi sende njani na kunje. Nisekhona abantwana baNkulunkulu. Lalela mntakaba. Asifunze entombazana. Asifunze boPetro sebaphuma ejele manje. Kule chapter 4 sikale lapha ku verse number 31. Sikala lapha sebaphuma ejele bafika babikela lamaIsrayeli lokho behlele ngale ukuthi benta njani. Izenzo chapter 4 verse 31. Yeah. Kwathi sebekhulekile kwazanyazaniswa indawo lapho babebuthene khona. Bagcwaliswa bonke ngumoya ongcwele. Bakhuluma izwi likaNkulunkulu ngesibindi. Qhubeka sisi. 32 ukuhlanganyela kwebandla izinto zonke. Isixuku sabakholwayo sasinhliziyonye nomphefumulo munye. Akwaba khona oyedwa owasho ngezimpahla zakhe ukuthi ngezakhe. Kodwa bahlanganyela konke. Abapostoli baveza ngamandla amakhulu bufakazi ngokuvuka kwenkosi uJesu. Umusa omkhulu owuphezu kwabo bonke. Kwakungekho swelayo. Akamphasele ngeSiswati lomunye la. Zenzo 2 verse 45. Sihloko impilo emkhathini wemakholwa. Verse 31. Verse 31. Nabaqedza kuthandaza lendzawo bebahlangene kuyo yatanyatanyiswa. Bonke bagcwaliswa ngamoya lo. Yebo. Baqala bakhuluma livi linye laNkulunkulu ngesibindi. Lesicumbi semakholwa sasimqondo omunye nenhlitiyo yinye. Akekho labethi kwakhe ngekwakhe yedwa. Kodwa bonke babenetisana ngabo konke ngabebanako. Ngemandla lamakhulu bapostoli banika ubufakazi ngekuvuka kwenkosi Jesu. NaNkulunkulu wehlisela imvula etibusisa tikwabo bonke. Uma la madoda ithi sebafika babikela labakubo ukuthi sesiphume egwesheni. Sesigwetshiwe le kuthiwe singaphizi sikhuluma igama laJesu.
ya bakhuluma bafika lapho bathi kude lesingakwenda le ndloza lephilile nasi bonke abantu bayibonile ngeke sende lutho into lefanele asibatshele bangaphinzi bakhulume ngaleli gama la Jesu la uma sebafika babikela lamakhono iBhayibheli sibaye emthandazweni abangiva abazalwana base baye emthandazweni iBhayibheli bathetha ukuthandaza lenzawo lebe babuyo yatanyiswa bonke bagqola umoya nikhona abazalwane amen manje lana lento kutshela ithi manje labapostoli baveta ngamandla lamakhulu ukufa kwaJesu bakithi bafakaza ngamandla lamakhulu uNkulunkulu wehlisa imvula etibusiso labakholwa la bekamqondo omunye nenhlitiyo yinye azange bekhona umuntu lolothi kwakhe basitana bonke njengokuhlupheka kwabo angikhuluma kuleli bandla lenkholwa ngalo lekholwa kulo leli laba banemali bodwane uma ufika lapha kuRali lapha umakala timoto tingakanani timoto nkulu letingaka kunalala balayishwe bazalwane egodzini sekude nemali yokumnika kusadle kudla labantu laba bekangafika la athi akuthe bafundisi kunjani bathi sifuna ukuthi ivuselelo lathi yakonke kudla kutawuthenga mina ngeke iphume njalo ikhishwa moya ngeke thina sikhiphe njalo noma singatshelana siyalane ngeke ngumoya lolofika lapho likhona abantwana bakho uyabridge lo moya yabantu ubridge igezi lo moya uyabridge uhlanganisa nabala babili babe into yinye lisekhona abazalwane lo moya uyabridge lento kutshela mina uma sewufikile lo muntu uphakulela ingqondo uyabona abone sesibomfona mfosonke la haleluya hey lenzaba ngeke ungene ngokucabanga kwakho lenzaba ngeke ungene ngokuyiva lenzaba ngeke uyende ngokuhlabelela lena inzaba yamoya enisekhona abantwana baNkulunkulu eliphi libandla emhlabeni asesithi ke apostoli ascendant pastor ascendant asihuke le 10% ngala uyabona siyayihuka manje siyayihuka la itu sesithatha le yamoya siyihuka la ngala sikuphithine manje sikubaphi ngoba ku 10% asikho nangala umoya asikho kanti sikuphi anginiva abazalwane sikuphi absent la nto ntorikela ke mina ngitshela ukuthi sikuphi sila emkhathini nje lapha Jesu bekade nabafundi bakhe khona silapho yini ngisho njalo pastor na ungavumela ukuthi lethu ukuphasa kunenkani la kulabafundisi kunenkani lapha kulabashumayeli kunenkani lapha kulabathanda kunenkani lapha ebandleni kunenkani abangiva abazalwane manje ngwabani ngiva la kulabala la kulabafundisi kunokhethana lababili bayathandana laba bathandana laba kunjani nalapha ebandleni kunjani labantu baseparate esikotini laba bathandana bona laba bathandana bona basuka la bahambe baye kuRali noma kuma Good Friday nakafika lelo mzalwane wasesikotini sakhe akalali lapha kunalaba kubo khona uyolala kulabanye ingako bazalwane ngingamvumela
Ningamvumela noma ningamvumela kunandzaba. Nje basukela abantu bagibela iteksi. Hambe baye eMrani bohlala 3 days. Uma bahlele 3 days sebagibela babuya. Nabafika esigodini banjengoba bebanjalo. Animiva nje. Kuthi umehluko wale 3 days awukho. Solo nomuntu njalo. Kunebazalwane la nabangaqolelani. Sanibonani. Abaqoli wafa. Leyine kaNkulunkulu itolo. Mina ngibona ngathi mina ukukhuluma nabantu bomoya manje. Uthi la Paul. Uthi Paul la kule verse ngamtshela phambi kwebandla. Ngatshela Simon. Awendi ukholo manje. Lesikhathi angekho lamaJuda udlena labantu bethu. Nyalafuka lamaJuda yaphuma. Wo. Sanibonani. Lana ndokutshela. Lendoda lePetro ayizange ithukuthele abangiva abantu labaNkulunkulu. Ngeke uqale namuhla. Utshela umuntu ukuthi hayi nawe nje niyahlukana. Hallelujah. Sanibonani nonke. Amen. Kufuna ngithinte la kancane kwabulela. Bese ngitayekela lendaba yakho. Ngifuna ukunitshela ukuthi uma umuntu akholwa ayekele tono lesikhathi uyabapha abantu tilo. Ngeke uNkulunkulu kumjabulise lokho uma ede moya. Abangiva bazalwane. Okay, asiyeni kulenza. Tatewethu asifundzele la kule chapter 10. Funda la verse 1 verse number 2 verse 3. Yeah. Ngakutshela ukuthi ugcina bese siyawaqala lamanje siyoqala entasi. Ngifuna ngikhomba lendaba ukuthi umuntu makakholwa ayekele tono. Umoya uNkulunkulu ngeke ahlala ajabula so right lo muntu. Funda tatewethu. Imsebeni kaApostoli chapter 10. Mnikeni Petro na Cornelius verse 1. Wakukhona indvodza leyayiuCornelius eKesaria. Beyivune libutho lemaRoma. Lelayibitwa ngekuthi libutho laseTayilani. Abekholwa amesaba uNkulunkulu yena nendlu yakhe. Abesita labanyenti labaphofu. BeMaJuda ahlala emkhulekweni ngaso sonke isikhathi. Kwakungeli awa lesithathu entsambama. Lapho abona khona ngalokusebaleni empondweni ingilozi yaNkulunkulu ingena kuye ithi Cornelius wayibukisisa ngekwesaba lengilozi wase uthini Nkosi? Ingilozi yaphendula yathi uNkulunkulu uyemukele imithandazo yakho nemisebenzi yakho yesihawu ngakho ngeze ukukhumbulile ngakho ke thumela emadvodza eJopha ayawubika indvodza lebitwa ngekuthi nguSimoni Petro isivakashi emntini wesishuki wetikhumba lothiwa nguSimoni lohlala ngaselwandle. Sis Baba 44. Baba 44 siwayekelela amaningi wesikhathi sami. Angathi uphi emsuthini thina isikhathi sakho ungiyekelele njalo. Ngoba nibuka isikhathi. Says Baba no 44. Betive bebukela moya longcwele sihloko. Asakhuluma Petro moya longcwele wehlela kubo bonke labaliva lelivi. Emakholwa emaJuda labephuma eJopha kanye naPetro. Amangala kuthi uNkulunkulu uthululele isipho sakhe lesimoya longcwele. Ngisho nakubetive imbala. Ngobe babeva sebakhuluma ngetilimi badumisa bukhulu baNkulunkulu. Khona Petro wakhuluma wathi labantu sebemukele moya longcwele njengoba nathi semukela. Kepha ukhona yini longahle
bavimbele ukuthi babhabhatiswe ngemanti. Ngakho-ke wabatshela ukuthi kufanele babhabhatiswe egameni laJesu Kristu. Base bayamcela ukuthi ahlale nabo emakhaya. Hallelujah sesi. Sanibona nonke. Amen. Lendoda lesikhathi beyikholwa kundlula umuntu okuthuse badeni. Abangiba abantu. Ya lendoda le yayimesaba uNkulunkulu nendlu yayo. Nendlu yakhe yonke. Then ke manje lo muntu lona asida abantu labampofu ngendebo yakhe. Ahlala emthandazweni. Ahlala khona akhekhaya lapha emthandazweni. uNkulunkulu azange athi sekuphelele manje uyangisaba uyabela uyathandaza kuphelele no kwathi ukuthi kulandwe Petro ulandwa nethi ngalesizathu sokuthi akede atokhuluma bathola umoya namuhla besingathi uright yini lokwenza konke lokho la manje baKristu mfo uyawadlula lo khondiyo kodwa yobita Petro uma kafika Petro nafunza uthi sengifikile ngingalanga nimfuleleni uthi khondiyo sesihleti phambi kwaNkulunkulu khuluma lowo uNkulunkulu lathi ukukhuluma iBhayibheli sikhondiyo abekasashibalaze abantu ushubayele abantu baningi bagcwele endlini lendoda yaseyaqala ithi ngempela uNkulunkulu bonakele kimi ukuthi njobe ninebani betife ningacabanga ukuthi uNkulunkulu akanifuni uNkulunkulu nanani uyafuna uyabantala lapho nathi uyashubayela bonke labaliva livi bese bakholwa labantu mfundisi bese bakholwa benda bonke bakholwa bede nedi moya bathi baliva livi bagcwala umoya bonke nikhona abazalwane umuntu sesi lona asikwazi ukubutana ukuthi Yesu somtholile hayi mfuna izilive kathi no akubutwana kunetinto letivela kulo muntu abangiko abazalwane ya isibele iBhayibheli labantu bathi bagcwala ngomoya baqala bakhuluma ngalenyelimi ikona abantwana bakhulu uthi Petro laba bathola umoya njengathi aningeva abazalwane yini inzaba uyababona uyabeva likhona umoya awusimali usuna uyifakela ephantini lami la ngeke uyati wena no awufihlwa umoya likhona bakini amen le ndoda yathola umoya that day uma besingafundi chapter 19 besiyafuza le chapter 19 besawuthola lamazi ithi baje Paul thola abadoda akholwa uma bathi afika abadoda athi yakholwa senamthola yini umoya ingcwele na bathi no uthi nabhajatiswa kanjani uthi ngiJohane ngoba uJohane naJesu ne bebababa bashumela abantu ababaniki moya onesikhatsa Paul wababapatisa bekathatha bathola moya baqala manje ukuba ngamaKristu uma ufunda ingozeze khona lapho kwaqala la kusibani babito kusingemaKristu so manje bantwana baNkulunkulu esukwini yokugcina thine singafanana nemasonto la sithi masonto ungathola ukuthi ukuthi different kude wehluko umehluko sowula emlonyeni ukuthi angisilo sonto kodwa kathi kathi
Sanibona nonke. Sanibona. Laba abazalwane nabo bona abazalwane basuke masibekela. Bagqoke kahle so. NemaZCC yagqoka so. Ngeke ubagabathisele emaZCC. Njengoba nasi sigqoka njenganje. Nisekhona. Umehluko wekholwa webantwana baNkulunkulu. Wemehluko webandla likaJesu, the Church of Jesus Christ. Uma ngisho njalo ngithi mine the body of Christ likhona abazalwane. Libandla mutimba waJesu. Basangiva ibazalwane yalo. Nisangiva umtimba uma sikhuluma ngemtimba sisho libandla. Uthini phansi. Umuntu onenkani anganamathela kuJesu. Uthi ulibandla lo muntu kodwa unenkani. Angeke akanamathele kuJesu next. Hallelujah. Uhamba langsana Jesu. Abakiva abazalwane. They love langsana muthi anavolti. Yabona emagama labantu bephozile uhamba eJudana na Jesu. Ngoba Jesu yena uthi lo lohlala kimi. Nisekhona bakithi. Sanibonani baba, sanibonani madoda. Uhlala kuye. Nami kuye. Aye dude na Jesu angisho njalo mina. Angahlala edude na Jesu, uhlala kuye. Na Jesu kuye. Lo uthela tithelo, nisekhona abazalwane. Amato. Hallelujah. Ungambona nenkani akekho ebandleni. Ungambona zonke umuntu akekho ebandleni. Ungambona angaqoli akekho ebandleni. Uthini isikhathi sakho? Ya, bantwana baNkulunkulu, asiyeni encwadini yabaseGalatia, ngizotesela isikhathi sami. Chapter 5. So tell about verse number 15, 16, 17. Asibambeni amavesi amathathu ngenxa yesikhathi sami. Abese ngifuna ukuthatha iBhayibheli lami ngoba ngohlala. Galatia chapter 5 verse 16. Yeah. Ithelo damoya nemisebenzi yenyama. Sihloko verse 16. Yeah, 15. 15. Kodwa nanilumana nidlane nodwana nibacaphela ukuthi ningacedzani. Yeah. Kodwa ngithi hambani ngamoya khona nitawufeza tinkhanuko Ingato. Hambani ngamoya khona ningatawufeza tinkhanuko tenyama. Yeah. Ngoba inyama ikhanuka lokuphambene namoya, namoya uphambene nenyama. Umuntu ngamunye uyi-two side. Nisangiva bazalwane. Umuntu uyi-two side. Kunemuntu nyama kulo muntu nemuntu moya. Bala kulo muntu oyi-one. Kodwa labantu laba baphambene. Lo lofuna umoya, lo muntu nyama kafuni. Yeah. Amen. Nisekhona bazalwane. Amen. Sanibonani bantwana baNkulunkulu. Yeah. Uthi ke manje uma nilumana nidlana, badlana abazalwane. Labantu sebabaqedile sebaphuma bahlala emakhaya badliwa abazalwane. Labantu sebasemasontweni bathi kuyafana. Sibandla lelisonto kunye kuyafana kuyafana. So bamdle bamqeda. Bapasele lapha incwadi yabaseRoma chapter 8 upasele ngalo verse number 9. Ipasela lena sengosuka la lenzalo. Roma chapter 8 verse 9. Yeah. Sihloko sithi impilo umoya verse 9. Kepha nine anibuswa inyama kodwa nibuswa ngumoya
nangabe phela moya waNkulunkulu ahlala kini umuntu longenaye moya waKristu akasiye waKristu. Ya manje kunomsebenzi omkhulu lo lokhonzene nempilo yakho. Lalela ngiyokutshela ukuze ube waKristu kudingeka ube nomoya. Lo mfoyitolo abekakhuluma ngokuhlwitha bantu ngeke umuntu aphakanyiswe la uma ede moya. Then manje the Church of Jesus Christ libandla these days kudinga ukuthi kube yilona lo ahlole ukuthi moya ukhona yini. Sanibonani bazalwane. Then manje uma manje lo muntu abona ukuthi kunetinsolako uyabuyela uNkulunkulu uthi uNkulunkulu uma ufunda incwadi ya Luka chapter 11 funda no verse number 13 lithi le verse nine nibabi bantwana benu niyabapha tipho kangakanani uNkulunkulu sezulwini laba labamfuna moya batela moya wakhe utabanika. Nisekhona bakithi uNkulunkulu angakusita mntaka baba ekukhulekeni ukuthi umkhulekele umcele uNkulunkulu ngicela umoya wakho uNkulunkulu utekini nikhona bazalwane bekungathi ibandla lingabelesela kutovuka tinto. Yebo namhla sinenkinga ebandleni sinenkinga lenkulu lengeke ilungiseke indaba yomnikelo. Ngifikela ebandleni mina etifazi kukhulunywa ngomnikelo tot namhlanje lokho solo lenga ilungiseke. Manje mntaka baba ukhona yini emkhathini wethu lebeka ngathi uNkulunkulu ngihawukele moya wakho ngiyawudinga ngiyadinga khona nglomoya ukhona yini lebeka ngelikhipha legama lelo. Bekungaba kahle ukuthi inside us la noma la sinje kube khona lo yi1 lo ngathi Nkosi ingasuka ilanga kuyele emuva ngiyamcela moya wakho afike kimi mina bengingamthandazela andikube ngisuke la kulendzawo ngayela ngaJesu wafika lapha echibini laseBethsaida wathola abantu abaningi bagula. Uma kangena lapho bonke abazana bamnaka ngilokubuka ekugula kwakhe. One man yambuka indoda. Jesu wasonzela kuyo uyafuna ukuphila na. Le ndoda siyabeka zathu wathi Jesu sasahlala lapho uhamba Jesu waphuma uhamba. Manje ke bantwana bakubuke mini liqiniso lelithi singathandaza nalo lobe singathandaza nabasahlabelela abazalwane ngidawubuka nje kancane uma ekhona ungaya kuNkulunkulu wakho uNkulunkulu wakho ukuthandile kakhulu baningi abantu abafile ngeCovid yabafa bede moya bahaya ezulwini bakhona lapha kunelibala. So manje ke wena unenhlahla kakhulu uwente ukuthi uNkulunkulu uphile ube khona namuhla. So manje I need your touch, Lord.